Hey bafowethu, ngiyabona nje abantu mhlawumbe bengawazi umlando phakathi kaKhuzani noNgizwe. Usuwakude lo mlando, abanye bethu abawazi, siwaze ngobuqhawe lami umlando lo. Kodwa injula yawo asiwazi. uNgizwe uyabhilivela ukuthi uKhuzani umenzele konke emhlabeni, including ukumkhuphula abe lento ayiyo namhlanje, izandla zakhe lezo. Uyakubhilivela lokho ngenza. uMinzi uyabhilivela ukuthi uKhuzani ubengakafika lezinga akulona namhlanje ukube yena akayidlalanga indima yakhe. Izimpi ezaba khona uNgizwe ezamthola ngokuthi yena mhlambeni ke Phlisano Khuzani uyakholela uNgizwe ukuthi yena zazi worth it because wayephila noKhuzani bephila neqiniso. Kodwa abantu abangakwazi ukuthi kukho konke lokho okwakwenzeka akukho la mhlawumbe ubungani babo obabenefitha umuntu oyedwa, babu babenefithisa bobabili, nomunye wempilelo omunye nomunye empilelo omunye. Omunye wayenza lokho ayecabanga ukuthi wenzela bani umngane wakhe aphila naye. If emkhonzile wayemkhonzile, if wayekhuluma ngaye mayehambile somewhere wayekhuluma ngaye ngoba yini babephilelana. Kodwa kwathi ke uNgizwe esehambile sekubona kathi indlela yakhe uNgizwe ukuthi aphile noKhuzani isiphelile, isiphelo isikhathi. Ilapho inkinga zaqala khona. Kodwa futhi inkinga zaqala kakhulu uNgizwe esebona kathi eKhuzini ke useyaphuma. Ezinye ke zeinkinga lezo ke ezavela. So uNgizwe akumjabulisanga ke lokho, wabona ngathi ke ubetrayekile ukuthi yena uma sekanje sekuvela inkinga mhlambeni sesiyaqhelelana. Wangakuthanda ke lokho kumbono wami ke akuyona into eyenzeka, indlela nje engibona ngayo from the point of view kaNgizwe Mchunu. Kodwa ke uMacingwane okumele abantu bakwazi, wazama ukudestroya ngayo yonke indlela. Uzama ukudestroya ini na? Yonke into ayikhandile, yonke into ayenzela uKhuzani, yonke into amveze ngayo uKhuzani ebantwini. Uzama ukureversa yonke lonto leyo yokuthi yena lo mfana ukhandwe yimina, uyilento eyiyona ngoba nimbona ekanjena yimi amandla amonke lapho yithi ukuthi ukuzama. So ngokubona kwami uNgizwe wengeka aze athi umthandeni inkosi amaskandi owaphile naye ukuba ubudlelwano bakhe noKhuzani abuze kuphela. Waya lapha yena kumthandeni ngenxa yenhliziyo ebhlungu, ngenxa yenhliziyo yokuphatheka kabi, ngenxa yenhliziyo yokubona ukuthi uma sengiphansi sengathi ngiwile engabe lo muntu uyangiphakamisa akusenzeki lokho. Waya lapha enaleyo nhliziyo leyo. So uNgizwe wakwenza kwaba imission yokuthi yena uzomuyisa uKhuzani ngayo yonke indlela. Wathi mayesengale uNgizwe akukho ayengakusho kubhek Khuzani. Amsho uKhuzani yena wabona amavideo bewaveza ukuthi ubethi ngoNgizwe. Ayikho uNgizwe into angayikhulumanga Khuzani embi eyisici yonke into. Ukuphuma kaNgizwe kwaze kwenzani uwelile waphuma some stage. Ukuba recruiter bobabili uManqele kwaba abantu abaphila naye, uwelile naye uNgizwe. Wagcina ebuyile uwelile wasala uNgizwe. uNgizwe ke mayelapha ama podcast bemdela kakhulu uKhuzani. Kwavela indaba yokuthi uNgizwe uthe uKhuzani kunecala elake lanzeka laxoxwa phansi emaphoyiseni aseNkandla. Akuphika amaphoyisa lokho ukuthi alikho icala ekulafula kuma record alikho ngoba wayeyiphusha uNgizwe lonto leyo. Kwaba nomcimbi uNgizwe ngo-2018 lapho ethi uyasazi isimo sami oseChris Fountain lapho abaculi abangakhokhelwanga, lapho uqhosho wagcina ngadlalanga futhi bengamnaka nje uNgizwe efikile esemuva kwestage ngoba uqhosho wayiphela loKhuzani. And uNgizwe kulo mcimbi loyo kunepost ayibhalayo kuhlelo ukuthi le post izobhala ucancel ebese ivezwa kube ngathi uKhuzani. Wavela uNgizwe wayenza leyo post leyo video yokuthi na kodwa usungwazi wenze kanje. Abantu bayithatha njengokusho kwakhe uNgizwe
ukuthi abantu abavezi ubufakazi or amavideo lapho ungizwe exhibha uKhuzani maningaba amavideo wathi kuyinye kwi-podcast ekanelo i-Real TV TV1 wake wathi uKhuzani uyarekodana uno 100 gig wama recordings awugcinile kusho ungizwe wakhuluma ungizwe exeka ingoma kaKhuzani umjololoyo nothi umjolo imbongolo yokuthi yenze kahle yayihlukanisa le emaXhoseni washo kanjalo kumhlobo wenene wathi yenze kahle yayiba imbongolo le ziningi izinto ayikhulumile uma zithinta igama laKhuzani ungizwe isingekho mnandi kuyaxaka ukuthi ungizwe uzoba pick and choose ukuthi yini emcasulayo yini la engadluli kuyi lokuthiwa isamphethe kabi lento le yabafazi isamphethe kabi ikuphi okungamanga kwakushiwo ngalo sikhathi leso babe khona yini kanti because behambile vele isimo sike sabheda kakhulu ngizwe especially saphuma uKhuzini sike sabheda isimo njengendoda naye wayedlule kumzimeni kodwa ke wayelwa nempilo kodwa wayengamiyekile uKhuzani ngisho impilo inzima wayeselokho emlandelela uKhuzani emgxibhe kwakushawala lapha engomeni so lokho bawaveza amavideo abantu awathi sho lo mavideo lawo ungizwe akayeke ukuthi asebenzise i-podcast kaMac G under iBhinqa Nation segment ukuzoseclisha ibeef anayo noKhuzani elokho ayivuza lokho ayipheka akabanike abathi ukuthi bekhulume akafuni futhi bekhulume bechaze kabanzi ukuthi bathini uKhuzani uvela avale lento akuyona kwamchulu lento eyakwamqwebo koMac G uMac G okhande lento ekhandela ukuthini umsebenzi wakhe okhulu Mac G enikeza nabanye abantu ithuba lokuthi esiveze emphakathini to showcase their talent and skill ukuthi beba ama-host nama-co-host lokho ungizwe kumehlula ingcaca so kungaba ijoke kuwe lento omunye ongazi ukuthi kwenzakalani ngoba ubona ukuthi ibambe ngakho wenza kahle ungizwe ngoba uyijethu wena uthanda iqhawe lakho lolithandayo lento ezongizwe i-wrong iyabheda kuba nzima uma kunezinto ezikanje ezivela komatch and match zenzeka kanje basupport abantu kodwa ngapha umuntu oyibiza ngopresident wamaBhinqa Nation akenzisi wepresident uyipresident yama Red Nation akabhivisi okwepresident yamaBhinqa Nation if ube president yawonke umuntu ubezohlanganisa isizwe sakhe njengokusho kwakhe angithi uyo ophethe isizwe samabhinqa ubeka akakwenze konke lokho akwenzayo umxabanisi umhlukanisi njengomuntu inkosi ekuyamkhomba laphana inkosi ebuswa nje inkosi uMisuzulu kaZwelithini eyamnika isikhundla yamnika sona kumele ngabe yena akasazenzi zonke lezi zinto lezi kodwa enxa ukuthi uyilento ayiyona angeke ashintshe uyohleli ekanje kuzoba nzima ukuthi ezinye izinto siyibone ngeso likangizwe uma ezoxova ngapha abese ngapha enze into enhle ngapha ukusupporta izwe leSouth Africa izoba inkinga leyo nto leyo izomshaya kuleya podcast siyathemba ukuthi into yokugcina leyana eyenzakalile siyathemba futhi ngesisaphinde sikhulume kanje uma into iqhubeke kuyobe kukhomba ukuthi uMac G kuyomele enze ama-changes ngalento leyana ngoba akuzoxova igama lomuntu usuku nosuku njalo kukhulunywa ngaye kabi nakhona kuyahlikizwa nje leyo nto leyo ayisebenzi so maBlue Nation bathanda baKhuzani abantu abaseka umsebenzi nomculo kaKhuzani emicimbi yakhe lento leyo ningayivumi ingamanyala yenyanyeka iyokwenzeka nokumunye umuntu ebese beqala abantu ufuna ukuphamisa ke amehlo ukuthi hawu wayekwenzeka kanje kanti bayibona into iyenzeka beyijethi hayi ibambe ngakho ngoba yini yenzeka kulomculi ke abangamthandi nisale kahle.